everyone, it's me Queen Alvars here. Welcome to my channel. So for today's video, I am going to be your teacher. Char, practice lang. So I am going to be your teacher for today and we're going to tackle the life and works of JoseRizal. So this this could be the summary the summary of like life works of JoseRizal, and if I'm gonna miss something, just comment down below. Please, correction is needed but not insulted. So if I'm gonna miss something kanang ako'y makaligtaan sa pagdiscuss sa works sa life and works ni Rizal, please paki-comment down below lang para makabalupod ko. Share. Sharing is caring. So let's proceed. Where is my PowerPoint? So the works and life of JoseRizal, it was mandated and the Taft Commission, which could be they choose Rizal out of several great Filipino as the number one hero of his people. It is because um, due to the contributions of Rizal, especially the works of the novel El Filibusterismo and No Limitangere. They choose Rizal as our Philippine national hero due to his educational background. So, madiscuss nato na later. Okay. So, the... Asa naman to eh? So, the life works of JoseRizal was mandated under Republic Act 1425 that we need to include the works of Rizal, both public and private. So, on Taft Commission, they choose Rizal out of several great Filipino as the number one hero of his people. It is because, as I said a while ago, nga gipili si Rizal, it is because of his contributions, a lot of contributions to our country, especially the novel El Filibusterismo and the No Limitangere, ug uban pa nga mga contributions na Rizal. So, agilagdaan ni Claro M. Recto sa Taft Commission. Actually, the goal, the purpose of the Taft Commission, it is to train Filipino in self-governance. So, if Filipino knows how to govern the Philippines, American will gonna give us independence. Next, on Republic Act 1425, it also known as Rizal Law. It was authored by Claro M. Recto. It was signed on June 12, 1956. So the real name of Rizal, it was Jose Protasio Rielonda Alonso Mercado Rizal. But in Spanish, it would be Jose Protasio Rizal Mercado Alonso y Rielonda. So sa Spanish na siya, pag sa Spanish na ay Rielonda. Pero sa kuan gyud is Jose Protasio Rielonda Alonso Mercado Rizal. So JoseRizal is a child of a good family. So when we say a good family, iyahang family is having a good reputation in terms of wealth as well as the educational background. JoseRizal was born on June 19, 1861, between 11 and 12 in the evening. And a few days, pagkahuman niya pagkapanganak, pagkahuman mga 3 days after niya gipanganak, gibautismahan dayon siya on June 22, 1861, 3 days after birth, by Father Rufino Collanes, while si Father Pedro Casanyas stood as his godfather or ang ninong ni JoseRizal. So JoseRizal was natao siya few days before the full moon. So let's talk about the genealogy of JoseRizal.
So when we say genealogy, it is the study of ancestry and family histories by genealogists. So Jose Rizal has a Chinese ancestry, which is si Domingo Lamco, Rizal's paternal ancestors, native in the Chinchu district in China, baptized in the Parian Church of San Gabriel on Sunday on June 1697. So sa iyahang papa nga side, iyahang lolo si Domingo Lamco, which is native na siya nga Chinese. And then Inez de la Rosa. It is a wife of Lamco. Half of Lamco's age. So katunga sa edad ni Domingo Lamco, which is ang lolo ni Jose Rizal. Ang pangalan sa iyang lola si Inez de la Rosa. Her parents were Agustin Chinco and Jacinta Rafaela. Ang parents ay iyahang lola. Next, we're going to tackle the Francisco Mercado y Chinco. So, Francisco Mercado y Chinco, mauna siya ang papa ni Rizal. A prosperous landowner, sugar and rice planter of Chinese-Filipino descent. So, iyahang papa nga si Francisco Mercado kay luag og kayutaan, and then sila production of sugar and rice. Mano siya ilang mga products. And iyang papa nga si Francisco Mercado y Chinco is Chinese and Filipino descent. So half Chinese, half Filipino. Iyang papa was born on April 18, 1818 in Binyan and lived to be 80 years old, the youngest in the family of 13 siblings. So ang iyang papa nga si Francisco Mercado y Chinco is kamanghoran siya sa 13 ka mag-igsuon. A well-educated farmer who studied Latin and philosophy at Colegio de San Jose in Manila. So nakahuman og eskwela iyang papa, a well-educated farmer. Pero ang farmer man good way back before kay mga dato, it is because luag og kayutaan, and then naay mga kanang mga planta, like for example sa sugar o sa rice, na siya ang production sa ni Francisco, sa papa ni Rizal. And nag-eskwela og Latin and philosophy at the Colegio de San Jose in Manila. And way back sa una, ang maka-afford lang gid og eskwela sa una is ang mga dato. So ang kanang mga pobre, dili kayo makapag-eskwela. So dato sila, so human sila eskwela. His father were Captain Juan Mercado, which is Gobernador Silio or Mayor of Binyan. And Celia Alejandra iyahang mama, ang mama sa papa ni Jose Rizal. Next is sa mother side, sa mama na pod ni Rizal. Iyahang pangalan sa iyahang mama is si Chidora Alonso. Chodora Alonso is one of the most highly educated woman in the Philippines. So, isa sa most educated woman in the Philippines kay ang mama ni Jose Rizal. An Ilocano, Tagalog, Chinese, Spanish descent. Possibly even having Japanese blood. So, possible nga na ay blood nga descent ang mama ni Jose Rizal nga si Chodora. So, ang descent sa iyahang mama nga si Chodora Alonso is Ilocano, Tagalog, Chinese, Spanish, o naapoy possible nga Japanese blood. Chodora Alonso, born on November 14, 1827, and lived to be 84 years old. So ang papa ni Rizal nga si Francisco Mercado y Chinco na born ay natao kutob din sa kalibutan 80 years old. And then ang iyang mama is 84 years old. And then iyang mama nag-eskwela siya sa Colegio de Santa Rosa. She is the gifted woman with insight into literature,
art, music, and other forms of Filipino culture. So diraan na naman na ni JoseRizal ang gift niya into literature, art, music, and other forms of Filipino culture. So iyahang mama is a gifted woman. And she was a daughter of Brigada de Quintos. So, ang mama ni Teodora Alonso, which is ang mama ni Rizal, ang tawag na nga lula ni Rizal is si Brigada de Quintos. And then, the Claverista. Si Narciso Claveria, he is the responsible for Filipino surnames. Siya ang nagapamuhat. Since siya man ang nagakuan sa mga tax sa una, nagakollect sa mga tax sa una nga panahon, sa Spanish era. And then, malibog man siya kay ang mga Pilipino, walay mga apelyido. So, iyang gibuhatan og apelyido. Mo na nga, ang responsible sa mga apelyido nato karon is si Narciso Claveria. Royal Decree 1849, a new family name was adopted upon the order of Governor General Narciso Claveria y Zaldúa. He issued on November 21, 1849, wherein the list of approved family names can be referred from the Catalogo Alfabetico de Apellidos. So, ang mga approved lang nga family names, kuan dito sa Catalogo Alfabetico de Apellidos. Rizal, so ang apelyido nila Rizal is a shortened form of Spanish word which means second crop. Seems suited to the family of farmers. So, gibuhatan ni Claveria ang apelyido nila Rizal nga Rizal para ma-shorten ang Spanish word nga second crop. And bagay daw sa ilaha kay they're suited of to family of farmers. Since kay iyang papa kay farmers man. So man ang Rizal ilang apelyido. Originated from the word Rizal. Ang ilang apelyido nag-originate sa word nga Rizal, which means rice field. Since ang papa ni JoseRizal is na may kanang rice field, so mao na siya gikuan ni Claveria nga ang apelyido nila mahimong Rizal. And then, we're going to proceed the siblings, mga igsoon ni JoseRizal. So, JoseRizal was the 7th of the 11 children and the younger of 2 boys. So, JoseRizal, ikapito siya sa 11 ka mag-igsoon. So, siya ang pinakamanghod sa lalaki. Kaya duha man sila nga lalaki. And then, ang first sibling kay si Saturnina, which is ginatawag siya nga Nining. Siya ang oldest, married to Manuel Hidalgo and published Pascual H. Pobletes Tagalog translation of Noli Me Tangere. So, gitagaan ni Saturnina og translation into Tagalog ang Noli Me Tangere dito sa Pascual H. Pobletes nga writings ni Saturnina. Ikaduha, si Pasiano, ang kuya ni Rizal. So, si Pasiano, he act as a father of Rizal. So, siya ang nag-act. Since busy man ang papa nila nga si Francisco, busy man ilahang kuan as a farmer, busy sa mga kuan. So, ang nag-act as a father, si Pasiano, ang kuya ni JoseRizal. Oldest boy, 10 years older Jose. So manghod, marag magulang ni JoseRizal 10 years ay ilahang gap. Pasiano is a major general in the Revolutionary Army and married to Severina de Sena. So, major general si Pasiano sa Revolutionary Army. And then, number 3 is si Narcesa. Si Narcesa is one of the closest of Rizal. Known as Dunya Sisa, and can recite from memory all the poems of JoseRizal. So, si Narcisa, since close kaayo si Narcisa o si JoseRizal, so ang mga poem nga ginasulat ni JoseRizal, ginashare niya kay Narcisa. Si Narcisa, ma-memorize niya tanan ang mga poem nga kanang gisulat ni Rizal. And then Narcisa married to Severina de Sena. Hala? Taka-taka ra ko ba? Di good. Parihar silang dili, uy. Wala niya.
Oh my God, anak ni Janice, wait lang. Mali gud ni siya. Wait lang, i-double check. Si Narcissa. Wait lang, I need to double check everything. Wait lang. Malayan sister. Narcissa kay... Oh, JoseRizal. Married to Antonio Lopez. Sorry. Married to Antonio Lopez. Antonio. So, si Narcissa, naminyo siya kay Antonio Lopez. Ang si Verna Dicena, ang asawa ni Pasiano. And then, number 4 nga igsoon ni Rizal is si Olympia. Si Olympia, kay naminyo siya kay Silvestre Ubaldo, a telegraph operator in Manila. So, telegraph operator sa Manila si Olympia. Ikaupat nga igsoon ni Rizal. Ang first nga igsoon Saturnina, the eldest. Next, si Pasiano. And then next, si Narcissa, which is known as Doña Sisa. And then, ikaupat is si Olympia. Next is, number 5 is si Lucia. Lucia was married to Mariano Herbosa, who died in cholera. So, ang igsuon ni JoseRizal nga namatay sa cholera kay si Lucia. And was denied in Christian burial. So, wala siya gindeny siya as Christian burial. So, wala siya nakuanan sa simbahan. Wala siya kumbaga namisahan sa simbahan. And then, ikaunom, si Maria. Maria was married to Daniel Faustino Cruz, the only sister of Rizal who lived up to 1950. So, the only sister of Rizal nga nabuhi hangtod 1950s kay si Maria. Ang pinakataas ilaha og kinabuhi si Maria. Next, ikapito, si JoseRizal, our national hero. And number 8, si Concepcion, known as Concha, who died at the age of 3. So, si Concepcion was the first nga naka-broke sa heart ni Rizal tungod sa pagkamatay niya at the 3 years old rather. So, siya ang first heartbroken ni JoseRizal. Next, number 9, si Josefa, and number 10 kay si Trinidad. Si Josefa ug si Trinidad ang igsuon ni Rizal nga wala na nga minyo. And then number 11, ilhang youngest kay si Soledad. The youngest and married to Pantaleon Quintero. Studied at La Concordia College where she and Leonor Rivera were classmates. So, nag-study siya sa La Concordia o classmate sila ni Leonor Rivera ni Soledad. So, ang igsuon ni JoseRizal, ang yahang mga magulang, first si Saturnina, number 2 kay si Pasiano, number 3 si Narcissa, number 4 si Olympia, number 6 kay si number 5 kay si Lucia, and then number 6 kay si Maria, number 7 JoseRizal. And then ang mga manghod ni Rizal kay si Concepcion, Josefa, Trinidad ug si Soledad. So, let's summarize. Si JoseRizal is ika-7 siya sa 11 ka mag-igsuon, which is ang first kay si Saturnina, mo na siya ang oldest nila nga siya ang publish og Tagalog nga version sa No Limitang Hearing nga matagpuan sa Pascual H. Pobletes nga book. And then Pasiano is siya ang nag-act as father of JoseRizal. Si Pasiano is a leader of Major General sa Revolutionary Army. Next, si Narcissa, which is known as Doña Sisa, ang close ni Rizal, and then she can memorize the poem, all poem of Rizal. And then next is si Olympia. Si Olympia, pataka ra kog Olympia ay.
Wait lang. Um, wait lang. Okay. First, si Kaan Saturnina Pasiano Narcisa Olympia. And then next kay si Lucia. Si Lucia namatay sa cholera. Next si Maria. And then, ang mga manghod ni Rizal, sunod si ikapito si Rizal, ang mga manghod niya kay si Josefa, Concepcion, Trinidad, ug si Soledad. Lord. Wait lang ha. Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, anong nag-Maria na ko? Ay, ikaw naman si Maria. Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, JoseRizal, Concepcion, Josefa, Trinidad, ug si Soledad. Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, JoseRizal, Concepcion, Josefa, Trinidad, Soledad. Okay, si Saturnina, muna siya ang pinakamagulangan, sunod si Pasiano, Revolutionary Government, and then si Narcisa, Doña Sisa, Olympia, a telegraph kuan sa Manila, and then si Lucia, namatay sa cholera, and then si Maria, ang pinakataas og kinabuhi sila si Maria, and then sunod si JoseRizal, our national hero, and then si Concepcion og si Josefa. Concepcion og si Josefa kay mga dalagang kanang wala na nga minyo. And then si Trinidad, wait lang, Concepcion namatay si Concepcion at the age of 3.